bantwana benkosi kade sikhokhisela mina manje sesingekho kule ndawo ngiselekethwa nje kusele ingane ethi bantwana nami icela ezulwini amazizwana ngoba ngeke ngikhululekile mina ngiyingane nje bibhikayo sake ngicovalo akasekhalelo walayina abantwana bakaNkulunkulu
tuleka mina ngedwa yona abantu bayipholela bantu siyabonga siyangazibonga kule ndawo yasebili uthi uNkulunkulu lokho ayenza le ndawo ayipheli aniphele kuza kuyo ubaba omkhulu wayidala le ndawo namakhosi amakhosi ambonayo ukuthi lo muntu uNkulunkulu awuyena umuntu akusho thina abangcwele ukuthi ushaya uNkulunkulu kusho kwenza kaNkulunkulu ukuthi wenza wambona inkosi ayibona dala umuntu uNkulunkulu ngiyakwazi ukubuyisa ngizobeka kule ndawo yathi inkosi masiyibuyise yambeka kule ndawo kwase kuthi ngesinye isikhathi esiphambili ubaba mkhulu wayinendoda eyayisiyoni isonke yiyona umfundisi wakhona indoda esiyonile sebeyahlukana-ke leyona babehamba kuzo usethi ubaba mkhulu wena baba ngike bahlangane nawe Linda kule ndawo nangempela sebeyahlangana-ke bezohlangana la yayilinda nobaba omzalayo waba ingxenye kuleyo ndawo uba khona la kodwa eza nobani eza nale ndoda wayeseyemukela ubaba esekhona kuyona uma befika lapha bebonana lapha baba mkhulu nale ndoda lena sebecoca usethi baba mkhulu uthi umshukela uthelisa bizoqampula lebangcwele uthi umshukela uthelisa wamenyezwa elelezwa bankulu bebezokushukela uthelisa kwathule kwadinya wabezobabeza kathathu uthe gcina okwesibili wasithi akekho uHezekiya la igama likababa le wathi akekho uHezekiya wayekhathe suku baba wathi hawu usuma sethamlo lo muntu ongazi igama lami kanjani yona ngiyasithi ushaya uNkulunkulu amen wathi wena usumningani wathi bengezwa wathi ungezwa ngani wasendela wena usungishwela wena yisuka nje wathi manje baba wathi baba ngenzani kwenzekani ngoba mina nawe uthi ngihamba naye futhi uthi akakholiwe lapha nawe uthi ngihamba naye ukuba sithwana ngikushukela lapha wathi hamba-ke kuphi kimi bakhomba baba ngapha emahlathini angapha bayadlala ngapha kwengoma uthi hamba bayatshela abafuni ukuthi ubuye mzila ngizonqaphula bangcwele uyahamba ubaba mathi efika le kobaba abanye bathi baba yini uzuganga wena ungathathwa umhlanga usuhamba nohambe uyaphi uthi hayibo ngithethelele bathi gangeke bambamba bahlala ubaba wathi mayihleli wabuya futhi baba mkhulu wabuya weza la mayifika wangabe umkhomtume la yazi na ushembe uyathi bayihamba aqoqe idlazanyana wabuya wathi kuphi wathi akekho wathi injani angabikho la wathi abavuma bakubo wathula baba uthi ngasethi hey ngithathela la inkabi lo kabi yazi la intusi ngithathela la inkabi ngiyocela yena kwaba kubo bafuna injalo bayigquba yayigqutshwa le nkabi yayigqutshwa angazi kodumisa ukuthi le baba yahamba ngobhongo yahamba ngobhongo omkhulu yonke elibele lodumisa wayiqhuba ngisazi ukuthi wayiqhuba nobani kuseduze phela khona ukuthi kulapha nje hawu bayigquba babafika bathi babefika kothilezi
bathi kazi zocela uthini ukuthi ubaba ushebe asocela ngana inkomo wase baqobeka obaba babheka phansi bathi hey lento nje lesithi ngoba nomuntu uphele uyamfuna base behlala namakhaya bathi cha udede aha bamdedela wahamba ngizama ukuthi bangcwele naye baba wangena welidimba waba ingxenye yale ndawo esithi yamvuza into ehluphayo nje hlupha inkanaka ngihlupha awufundele incwadi yenkanaka kanani awuyifuni ubaloko kela sebekile ayeko kona ifuni Jeremiah 17:9. Inhliziyo yakhohlisa. Inhliziyo yakhohlisa. Unakho konke. Ubani ongayaziyo na? Uyangayazi inhliziyo yakho. Yona ke kakhulu. Yebo. Mina Jehova ngisho inhliziyo. Yebo. Ngilinga izibilini. Yebo. Kuba ngiphe lona lo. Njengohamba kwakhe. Yebo. Yokuthela kwemisebenzi yakhe. Usuqedile ngingafuni lutho kodwa ngifuna ukuthi mina Jehova kuhlolani inhliziyo akusho ukuthi umuntu inhliziyo ayifunayo baba ushangifuna inhliziyo yomuntu ngoba uningakana ndaba nakho singenza siswenza uthina kodwa ushangifuna inhliziyo yomuntu njengoba ubona nje sigcoba thina sidilika kodwa yifuna umuntu uthushe ngewasho njalo ngemilanga bathi cha bemletha abantu bethi cha sifuna nangu ukumgcoba wathi akakuyo baba ke abantu abadlangishumi wathi akakuyo nani ngoba wathi mayikholekizwe ayikholekizwe ayikho asazi bakwethu singena kwindawo manje singepotuleka ndlukile kunjalo bangcwele kodwa simkhonze uJehova kodwa ngiyapha ukuzibongela ukuthi le ndawo ayibhidlikile lokho ikhona iyaqhubeka sicela ukuba kayiqhubekisa njalo le ndawo ingabulawa thina abantu ngoba thina abantu siyibulala izinto nami ngiyazinyangela nje kuphela ukuthi ngicela ushebe alokho engabe akududuze ayitshela izami ukuthi hliziyo yimana umikhona ungawona umsebenzi kaNkulunkulu mase ngedlula lapho ngangasilutho mina lapho ukuthi kwenzoba sengikhona nje sengifaka neingubo kwenza kanjani ngoba ngangibezwa abantu besukuma lapha beshumayela bethi mina ngafika lapha nginabantwana sebeshonile benze yonke into wasekodwa wayakushebe wafobathola abantwana noma yacha ngangazali ungeke ukuzala kodwa ngayakushebe abathola abantwana ngangibuza ukuthi mina njengoba ngilapha nje mangibuzwa ngizothini mina yini ikhuluma mina ngizoyisho ngizosho ukuthi bathi abantu uNkulunkulu uyezwa kodwa lapho uzophendula hayi uyashesha uNkulunkulu uphendula mina wangiphendula kodwa angize ingane losikhathi ngabe ngaba sengimhlophe njena sesiphakame kwasembiwini lapha phambili imbiwa ngemuva ihlabathi thela ngemva kwenyizwe ngangikhona imilapho ezitolo bazaza wasephakame izitolo ezazilapha ngemilapho nami yabuka yasiwa lethu yawa lethu bukayo makuyiskini ngaphansi phinde futhi kuthele ihlabathi ngaphezulu ingane zamakhosana phakathi ziphumule phela ngabane kwazo lesililo sizikhala ngaphula impela nje bona ne ngizayembukela ngabuka ngathula lapho izona telekhala wathi abathomba ukhala lapho izona athi aphumika sujame yobakhipha labantu uthi ngiyabazi
bawu7 yena ubani kanti lo uthi nyabazi bawu7 bakhiphe kahle pho uthola masingasiba susushe ngokunkulu ngisho ngathi zongeke kuwe mina uphande inhlabathi ngaphezulu uphinde kokukhishwa isipinga phansi isipinga abantu ngathula babuka yini lapha into bayazi abantu lapha babuka phansi lapha isibonelo sasiphansi lapha bakhipha uthi bakhipheni balethe lapha ngemigombe nangempela baphuma bazingaphelela babakusebele bangene kubo wasithatha mina ngithanda zama ngoba angazi ukuthi wenzeka nabo walento kuphuma lento kwathandazwa kwaqeda aye wahlala wakhulisa kodwa ngifishayisa kodwa kwahamba labo bantu basinda bonke bakali ababathi mawathi ababaziyo abakhulu bangamtshela bakubeka abantu abanye bagaliwa ba abakhona pho kusho ukuthi sithi sishonga sathi uNkulunkulu siyadumisa shemo ngcwele amen wasedumo wena ngokusikhona nje wasedumo shemo nami ngagula la ngabona ukuthi ushembele kwezilandele ngabo utayikhona ngazi ngasho lashembele ngiphinde ukuthi ngifuna ukubona angazi nabo ufuna ukubona uzokukhombisa ngagula mina ngagula kwangitofayo kwagijima umdadu wethu khona ingane wasithole siwashona kwagijima khona inyangeni yezulu yafika isiphalo babeye ngembeze eziduze ofike sekhaya ithi nyakuthi hawu ngithathele kwenzenjani sokushone baba uthi baba kushoniwe kwabibhuti okudala uyagula lapha ekhaya uyahamba uthi ethulane azukufa thula uzophila ngaphela ngaphila abazobona kulemseko yayicela lengelusandi laphilisa njalo ngabe wopho noma inyawo ezintathu ufuna 4 sithi ke sikhuluma indaba kaNkulunkulu bangcwele inkosi engibonga ukuthi le ndawo namanje isekhona manje ngesiphinde kaningi kakhulu ke manje isiphinde kaningi manje awusungayibona ubezaliwe useyabona manje sifuna uyindawo phela ungasafazela into ukudlulisa sifuna uyindawo phela lapho kulabo lokusakhona wamakhosi akhona iyeza ngikusendleleni amen iyeza ngisendleleni iyavela bani uJehova amen pho asibone ngani uJehova nkosi abantwana bakaNkulunkulu kubulala sonke yini kwenzenjani ile ndoda ekhona ngayo ukanaka yini lakuba ikiba isiwana kabi ngekangekho obathi nasiyathandaza kuphela thandazelo kwethu kuphela leyafike ngikana mabona lenkosi asikhonze uNkulunkulu sinathu ngazoni ukhona phambi kwethu lesithanda abantu lenkosi Miyasithanda lapha nathi umhlaba ongaka lohamba nathi. Ungaba kanjalo labantu. Alokuthi ukuthi ngosebangeni. Njalo yini impela nento.
basho njalo bayobhombela behamba naye intaba bathi hayi sihamba endikalo bengibona inkalo ngibheke wathi umbhekele emathongeni ngapha nami ngihamba ngilande uhlebe oyingcwele ngafika ihlanze ihlahla ngathi nayi kodwa uhlebe wayihamba ngani ngafika ehamba ngenyawo mina sengihamba ngemoto kodwa wayihamba ngenyawo efuna bani mina nawe sokwenzekani yini sokwenzekani wasufuna la uba mdemani mina ngidalo ngimfishana yaye khulu ngiyekuzela abafowethu laba lobe ngiduza ngesitini ozahamba bangizulu kanhlala khona mina anginayo indawo la mhlawumbe ngiyithola indawo hayi anginayo indawo kodwa senendawo la hayi igama engikhulumayo sengikhumbuza khona la ekhaya futhi la lo muzi wawungekho lo muzi wawungale lapho waqala khona wawunododo wawakhiwe ngamasoli abantu abasawazi abamanje bakwazi amasoli wawukhiwe ngamasoli ngale lapha ingena khona wawulingena kolelana khona wasawukhuphuka kufaka baba la ngosomtwa uShumayeli wasawukhuphula lo ngizokhuphula ngale esewuletha kule ndawo wasewakhale kule ndawo baba kwakuthi mangabe ngoba wangabikho lothayela besebekhona manje kwakwa ngutshaya angibamba baba ngosiko lapha athi baba inkomo sibhekela eduzana ngibhekela eduzana angithatheke la sizothunga la mina ngine ngaphakathi ngiyositaba ngine ngaphezulu sithunge lapha athatha ube mfana uphukala inkomo uthi seziko ngiphume ngikwenza uthunga bangcwele usuka ukuthi bangcwele nikhona ngalisa abantu bebiza ngala abantu ababuye abantu bazosebenza lutho ngokubona kuqhubeka nalonto lutho ito izikhali nakini kodwa baba yazi yazi bazabe nodlala nabanye abafana kodwa ngayiki yathuka kukhona nje insaka mase bebuye sophela sebephele bese Jehova bese insaka uyafundisa ethi suka lapha indawo yami ithi kodwa beleko thunga ubeleko thunga usitamba athi suka lapha indawo yami hayi asizukwenza lokho asiyeke lokho asize izosebenza uthi ukhona yini tukhola isebenzi ngoba ntotsele emuva nje uyivalela wena uyivalela phela byakho ngoba phela imthole wathi lelilanga ngiyacuma wathi lelilanga ukhumele izinto yakhe kwakusephambi kafunde gola wena uthi yakula etosho behamba kanjena wazothi uphethe naye isisu uthi baba ilanga hamba usebenza lapha isebenza lapha uhambe usebenze lapha wahamba nomuntu wawusebenza lapha engathi usebenza wafika kwa ingaza watu kodwa wafika wasinda lapha lapho utahamba usebenza khona yini umuntu uyaphuma wena ungasavuka ukuphuma usukhulu awusafuna ukuphuma usukhulu bakwethu yakhichima bangcwele mina ngithanda bamfushane mina endaweni ngoba ukukhuluma kwindawo kuphela khona lapho lokho khulu ngoba khulu nje kuphela khona lapho kodwa bangcwele asimkhoze uJehova kuye nguvu enguzengayi phela yena lo uNkulunkulu nomzamakhosi ungaphili njengoba ukhona nje manje sokwenza enkulu kangaka phakathi kulo muzi usoba inkosi bende ukhona usephakathi kwethu phela manje kade ongeza uJehova ongeza nekamela wangeza ugeziwe manje njengoba beza ugeziwe amathalenta
ayibonayo yibona phume eKenya ngabe ngifunda kanjani mina ngabe ngifunde indlela engihamba kuzo ngawufunda uJehova kwathi sesibuye eKenya sesiphele ebuhleni engihamba ngapha enanda lapho waqhapha khona inkomo kwathi kambi inkomo igijima yes inkomo igijima isilandela wathi abantu bayivimba abantu lenkomo iphume ngapha lenkomo yagijima yazi yathi masiqondele kuyazi wezulu yaqondana ndafema yama babone ehlweni hey ngathi nakhona lapho ngathi mina ngizafuna ukubona wenzekani manje njengalelanga ingane ibheke inkabathi ngathi ufuna ukwenzekani manje yafe yema wathi khona uyaphezulu wema nalabhekana yabhekana lenkomo kuyahanjwa njani wawukhona ngomendo awizwa bathawe babekhona ngalo kwathi babebhekana yababukana yasesisuka phezulu seluthatha umhlanga selihamba yasuka yaphindele ebhola iqhamuke lenkomo azali vinjwe muntu kodwa phokini kodwa basingabonani asiboni ngani kahle kodwa bathola dophila sibona wathi hayi bantu lutho yazwezulu lufika lungena ngithi luthi abantu bakwathi uyawafanga imvumo labangcwelela uthi mina yena bafake imvumo ngizofaka inkani ngizongena namanje wathi leso simo manje ngizongena ngenkani pho yini asilunge phela abantwana benkosi asilunge uNkulunkulu ngizothola uNkulunkulu ngoba impela mina yangu nginamazwana amancane baba usemakhosi senza kwehla ngihlele ngezansi baba ingane zakho zithela ufune ibusiso masukhona ufikile lapha zabe gayi noma sibi bafuna ibusiso konke kwenzile lapha kwenzile isibusiso abathula kwenye ngezwe kuningi abakwenzile lapha ngeke ngikuqede noma ngakubala kodwa lebangasho nje balelana uthango abalakhe bathi cha asifuna ushebe ahlala ubalokho ibonakala noma ngaphezulu kodwa kuyeza lizovala yonke indawo baphinda abanye athi amakhosini akho le makhosini bathi cha ngeke ingane zakho zilala phansi la eminda zakhe indlu ikhona indlengane lebakhosazana aba nobaba kuningi akekho salile kuloko shengo ingcwele nobantu benalutho uthetha cha ngeke ngikwazi ukusala nami uzokhipha enginakho bakele isibusiso kakhulu bezulu noma bebethwele kakhulu sebeka nzima ngoba uNkulunkulu beyalela ikamera bowuyithile sithwele khona konke sithwele khona nalapha besithwele njengobusukhona nje baba ilinda lakho besithwele kodwa bakela isibusiso baba abaphelile abantu abasazoqala kulo makhosi amandla nje aphelile ethi baba kasemakhosi umsebenzi wakho mningi ngekwehlela ngezansi ubuyisele ezulwini kusukuzeni uzwe siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi inkosi ezimbusise sizovala inkonzo yesabata yasekuseni ngesihlabelelo sama-24 sizocela umbhangeli umkhwanazi wakhona lapha ekhaya siwadayisela inkosi imbusise Nkosi usikhuluma kangcwele Ishaka